Okay, a short moral tip on Kaman How program for the week. We've come to notice that these days, this time, te nung dila ben shao, be na zang anubili yenter swong okay na nara. No biya hatong ma den lawram na sane. Den na handa Africa na handa Ghana kan na handa dagbang ante tablet shell polo kamzasa. Advice man in ye shell mbongo. Kaman How kan jarwa ayo nana yitwa. Nana sma Sheji nana. Ba premier fois. Kaman How Timine Ghana miya shepul kamiya timine dagbang miya tamal miya shepul kamiya dimi za pahala tenam mamma ba nye nirwa ngone nye won yuni ma ngo awil ma jama ma wunda bla nya yes kana on de ra da duwa pam ai pa anu ko tina won yan womme no bo na ban shama na na do nye te za zulana ndan ya na nye te za zulana ko yansi no yabna ma no ba parna ma ka ba pa ka te za gub dagbang di cheka twam nga ambo borben sha original minister ben nga so yobo complain ma be ka fable di yel na won nar gwamnati na won nar nawo na won nar ato ndana ni yara sham na bang nyame immediately ka yen na won nar ato ndan ma anye won dable ka na yen de ga da jwa na won de ra jwa kam anye na won nro na won buho ma na yi ba yuwa ka malaka nan sa'ami ka na won shirye mbo gwamnati anyam ka economy mi abang ne sa nyama ka bin shakam karbe chen vien ya so te to watchem te zelene ten je te fila ter te to nda be sha tredi panse ka te narande te to nda ba o gwamnati tu na won noro o na won noro na won yen noro kama da duwa ne be sham ko mi gba because na won yen noro kan yen chan wol bang ti la na she nguna na on yen noro kan yen ka ti sort ka nan palama she nguna na on yen noro kan yen ka ti sort ka bi mu al she na ma so na on yen noro kan pa wo za wo zo den lapsa ala nyanga so be wise na tin yare to ashe tirti to ndamba ba galenda ba me ka fabla ka fier ba e ibo mi na on plan she tin ya de che ka ti to ndamba nar mele ban betin wene na on nar gwamnati ngo na on nar na ngo na on nar assemblyman da ba fiala yara me na on adadu ashe an so horma yende ni mama ay nyam ka tangban ma mi ka biran ne in chapsiya